Ki kontraktor ki Pynlait kam ye ki scheme jong ka Jal Jeevan Mission JJM jong ka Sokar Pedeng hapok kakan hun jong ka all Jaiñtia Contractors and Suppliers Association AJCSA hakasni palai jong ka tayo ki Dawa na katanat Public Health Engineering PHE jong ka Sokar Jala bakadai ban Pynlait no ye ki bill jong ki Contractor ki beladep Pynlait ya ka scheme JJM. Kajala Megalaya hakasnam arhajar arpuar kalayo ke kusnam nagbenta kejingla ban Pynlait kamphai ke Jal Jeevan Mission jang ke Sarkar Pedeng. Henry Shalendet kini kejing job jang kejela kadan kejing trashtom ba kejing juki kontraktor ke bamenta ke ban mat kejing na kejing Pynlait ke Sarkar ke pisah ke bahala dep ban Pynlait ya kini ke skim ha kejela. Haka arpnyo tarik unai wiang arhajar arpusan ke all Jaiñtia Contractors and Suppliers Association kilawan ban pensngo kejing kejing Dawa jangki hasilong press club. Haka ba kila Dawa na katanat PHE jang ke Sarkar Jela ban Pynlait no mardor ki bil jangki kontraktor ke beladak Pynlait ya ke Jal Jeevan Mission. Habai keran baru presiden ubah welcoming langi kila penpau kejing diau halo kejing Pynlait ke Sarkar ya ki bil jangki kontraktor ki bela Pynlait ya ke Jal Jeevan Mission dak bakedo. Bagjing sakut kepisah kadai ke balabun senam. Ke balabun jeng ki kontraktor ke bahaban shimram ban pendep ke skim. Kumta ke Dawa na katanat PHE ban Pynlait no mardor ke bil. Ubah langi ulih tu baka pisah ke balamang na kebenta ke Jal Jeevan Mission kalong nyos pa klur tam. Bat kimtip syanu kena kepisah ke don. Bat kada duk meta na kebenta ke rilum Jaiñtia ke Sarkar kadang dap Pynlait tang kan riu klur kat sanlak kendai pesah wajar saus pa arpunyo tengka baroh. Ulih tu bah kesenam arhajar arpusan ke Sarkar kala Pynlait tang kandiat kepisah. Kabaki kontraktor ki kena bagadai tangkum ke running bill. Kata ke final bill. Wat hadian beladap ya ke third party verification ya ke jeng Pynlait kam. Ulih tu bah ke jubab now chief engineer ke PHE kedai bag Sarkar Pedeng kampat Pynlait kepisah. Ki kontraktor gelarai ban penen kam no ada ke right information ban lab ke jeng shisha halor. Hato ke Sarkar Pedeng kala pak na ke pisah. Bat ongru balara ke Sarkar kamla ban siu Kloi ke bil ki kontraktor ke sesim dek senjam ke beteng wat ban ujor ru syaki bor ke an. Hoi yugani haki snam arjar san namar ke longkum ka running bill mdai show baga longkum ka final bill haki jisha kumdai ban longkum ne kat kam ka agreement namar gani ka JJM ka fair di bai pat ki scheme ke JJM ka jisha kan dai ka central scheme tang bagi le imat hakano ke dor ngimtip langi ong ki ong hana pi pengkloi ban yo I ka bil hana I public contractor lai trashtom lai le ban pendap lai wan ki third party lai wan inspection kini kitai handai andala clear pada ke kam pada andala complete pada ke kam pada ke bil pada ke sa pending naga third party kalau ong okay kalau biang lu nandong sedang handai dalai ikendo pada engineer kana ki ong hana bi ofan dalai arsian lai sien gum bi ofan dalai san sien ru sien gum bi ofan gum tip show kana ke dor kata ke fan kasa si gum tip si tamu sulong ha kata ke dor I apum kita ki bom snow tho I kana ke scheme na kata ke daw ni wan hang betang ni kenang ke Sarkar kan sim I kana ka jingwan jungi kan pasngo I ka government kan pasngo I ka ministry kan pasngo I ka central government kenang I kontraktor kan sasong tho I kana ka pending bill jungi namar kata ke daw ni pan no I RTI kenang bagan syai kata ke bill ke bandla wan nampan bandro namar ka sabat naik ka in right information pe jungi ya ka fon kilaban top kilaban syukur kilaban keren digini kita ru tambangi ngi padangin pano ada kata information yang kena makan sai namar bin suong no upresuma ban keren main dia la ban keren gini kita na jisya ka information yang kan sabun clear bi yang ila sai ngi kena ba hagano ke dur badang sa kani ke bil lani hagano ke dur bagi siwi ke bil kena mengini ya sutho kontraktor